dugogodišnjeg pokrovitelja i velikog prijatelja Kengura, možemo i početi našu današnju pres konferenciju. Prije svega ja bih se zahvalio ovoj kući. Znači, grad Zenica 27 godina nas prima da možemo prezentovati naš 20 ove godine 7. Kengur klub. Hvala gradonačelniče i svim prethodnim gradonačelnicima, stvarno smo imali razumijevanje da možemo reći šta znači ovo. Ove godine, gradonačelniče, mi imamo jedan veliki problem. Komisija za sport grada Zenice je odredila samo jedan dan arenu svim sportskim organizacijama za manifestacije ovako značaja, tako da smo mi morali smanjiti broj ekipa, smanjiti broj utakmica, ali zahvaljujući ovdje prisutnom direktoru imali smo razumijevanje da još jedan dan dobijemo, jer stvarno nije bi bili u stanju da odigramo i ovi 30 utakmica sa 20 klubova. Dolazi nam već 23. godinu Mađari. Vidite, to je veliko jedno prijateljstvo, grad pobratim naš. Dolaze nam klubovi iz Sarajeva, iz Bakufa, iz Tešnja, iz Tuzle. Prema tome, evo vidite ovdje koliko je. Imamo izuzetnu, već uhodanu organizaciju u areni i mislim da će ovo sve proteći jako dobrom, prije svega, domaćinstvu. Postao prepoznatljiv. Dobro, prije svega, dobar dan, dobrodošli u svoju gradsku upravu. Evo, pozdravljam medije koji se odazvali u ovoj pres konferenciji. Prije svega, moram čestitati, 27 godina je maltene pola života. I jedna manifestacija da se održava u kontinuitetu od 99. pa i dalje, to je za svaku pohvalu. I ja ne znam, jeste li kad od grada nagrađeni vezano kad je dan Zenice da dobijete paketu grada. Evo ja vam sad kažem, ja ću vas predložiti za narednu godinu, za 20. mart, da to dobijete. Jer ovo je sigurno najduža tradicija u Zenici, bar što ja znam. A znam mnogo toga. Zahvaljujem se prvo profesoru Jahiću, pa gospodinu Muratoviću, pa evo i treneru Musliću, što taj kontinuitet držite, što držite ovo na jednom nivou, jer ove godine, kako sam upućen, 22 ekipe da učestvuju. Ja stvarno čestitam, ali isto tako ja nisam upoznat o svim sitnicama, ovim greškama koje rade moji saradnici. Ja sam naredio, arena je napravljena da bi ovaj grad promovisala. Sve međunarodne, bilo kakve aktivnosti moraju biti u areni. Moraju biti. Druga stvar, može ko volit, mrzit me, sport je bio sav kleknuo u Zenici. Sav. Međutim, uvođenjem reda, evo sami ste čuli od Nedima, kako je grad preuzeo da vam taj trenažni procese finansira i to da vi to ne bi ostali dužni, a da ne bi ni preduzeće doveo u krizu i jedno po jedno vraćamo. Ja ću morat spomenuti i nogometni klub Čelik. Vi znate da sam ja imao nesuglasica, međutim, najbolji čitavo vrijeme taj čovjek koji podržava da se oni vrate u Premier ligu, to sam ja, pitajte te ljude, i kao Fuad Kasumović, a pogotovo kao gradonačelnik. Milione smo do sad vratili. Ja se nisam slagao sa načinom kao ekonomista, na načinom kako su htjeli, međutim ta omladna uzela, evo kapu skidam, nije problem, ali nas je to koštalo miliona, ide i evo za njih sam i moja je želja sve živo, jer Zenica je 4. grad da ima premijer ligaša u svim sportovima. Ja sam obećao, ako se Čelik borio naredne godine za ulazak u Premier ligu, 1 milion maraka ću u budžetu odvojiti da im pomognem. Ali mene neće, pošto sam ja bio sportista, znači tačno ću znat kad to treba dati, jer do tad nek se bori. Što se tiče ovog Kengur kupa, i vama svaka čast. Ovo ne di me što sam čuo da je bio problem oko to nije sveta knjiga, to što je nekakva komisija koju sam ja imenovao pa rekla može jedan dan kad su ovake
ja to naređujem i zahtijevam, kad su ovakve aktivnosti, oni moraju dobiti prostor, ako treba petak, subota, nedelja, da se taj turnir završi onako kako dolikuje, jer je međunarodni turnir. Drugo je ove, da ne kažem neke druge stvari, ali za međunarodne to. Što se tiče ovoga što je govorili za omladinu, nisam najbolje razumio, nisam upućen. Da vam kažem, imamo ligu mladih. Ja, dobro. Ima 40 selekcija. Dobro, i koliko vam treba vremena za to? Nama treba subotom, nedeljom od 9 sati do 3 sata. Koliko dugo? U sezoni od 1. oktobra do 1. aprila. Dobro, to će Nedim, evo, ja ću biti saglasan. Samo da gdje je problem? Problem je što povećao se u gradu broj premijer ligaša, kojima mora arena da obezbijedi centralni teren. I onda, to je 6... To je strategija odredila tako. Ali, ima i biljnište, ti premijer ligaši mogu igrati na biljnište. Nama odgovara svima arena, zato što evo, na 3 terena... Evo, ja tražim profesore od Nedima da me to informiše, da sagleda, može li ne mogu uskratiti nikoga, sve nije problem. Hvala vam. Grad to financira, neće biti problem za financiranje, problem je samo vremena da li ima. Hvala vam, da ne ostanu djeca. Hvala prije svega, vi evo prepoznajete ovdje, to su naša, mogu reći, državnička imena, ali iz svijeta sporta, profesor Jahić, Ibrahim Ratović kao sportski novinar, gospodin Muslić kao trener, ova djeca koja čestitam zaista na rezultatima, svim koji su postigli, mi ih pratimo kako u areni Husein Ismailović tamo kako treniraju, tako i u drugim isto tako sportskim objektima i terenima. Tu mladost treba podržati svakako. Ovo što je profesor Jahić govorio, želim naravno da prije svega kažemo da smo radili, učinili sve kako bi se ovaj turnir realizovao. Ne mogu, a da ne kažem činjenicu, nemojte me pogrešno shvatiti, to ću stalno govoriti na preskonferencijama u buduće, da je ovdje jedini finansijer trenažnog procesa takmičenja i manifestacija grad Zenica. Od 2019. godine ustabilili smo taj sistem, znači, finansiranja. I to nije besplatno, da se odmah razumijemo. To neko plati, a to je u stvari grad Zenica uz podršku ovog gradonačelnika. Prema tome, ovdje moramo da naglasimo još jednu činjenicu, a to je da u Bosni i Hercegovini, koliko imamo kantona, pa skoro, da kažem, većina tih kantona finansira isti. Evo, ne budem. Želim da naglasim činjenicu da većina u stvari tih kantona finansira, posebno u većim sredinama, finansira trenažni proces takmičenja manifestacija, isto tako u sportskim centrima, bez obzira koji im je osnivač. Dakle, ovo je zaista bitna činjenica. I ovdje apelujem i pozivam ponovo i vladu Zerovog kantona da se uključi u rješavanje ovih problema, kako je profesor Jajić naglasio. Mislim da ovdje ne treba da isključimo, treba da isključimo potpuno svu politiku, da ovdje je u pitanju sport, ovdje su u pitanju ova djeca kojima treba budućnost u sportu i treba da svi damo svoj doprinos na taj način. Naravno, i treba da se zahvalimo gradu Zenica koji je prepoznao ovaj značaj i ovaj turnir, ne samo da je podržan tehnički od strane javnog preduzeća, nego i operativno u svakom smislu te riječi, dakle i van naše nadležnosti, dakle mi ljudskim resursima našim, znate dobro da se uključujemo maksimalno kad je u pitanju struka koja može u ovom dijelu da pomogne. Naravno tu su prije svega moje kolege s kojima radim i koji su bliski košarci, ali moram da naglasim, dakle, ove stvari bez kojih zaista ne bi se ovo moglo realizovati. Dakle, ovdje prije svega, zahvaljujući gradu Zenica, ovaj turnir će se održati i nastaviti ova tradicija. Moju tu reprezentaciju, sve, još nikad nisam ni kafu popio na reprezentaciju, molim vas, te goste, predstavnike, sve sad ne može sve. Odaberite hotel, restoran, javite, izvedite, je li to večera, pa malo počastite, je li to i međunarodno, i domaće klubove i ovo, to da bude, to ću ja, mjesto ono što ja imam pravo trošta, ne trošim ništa, plati, samo ćete me obavijesti šta se odabrali da bi moj kabinet mogao.
I drugo, što se tiče i još ako treba za pokroviteljstvo, to mi profesore se obratite danas, ne moramo ovdje to javno govoriti, ja ću pomoći. Ovo obavezno izvedite te goste ili kažete da smo pobratim i to, vidite znači trener. Dolazi iz Mađarske 4 njih delegacije. Nije bitno, znači nećete sve, a posebno ako hoćete u svoju djecu, i to sam spreman, jer to su i njihove pare, i njih da izvedete na jedan obrok koji god hoćete. Evo, Mirza, javit ćete samo u kabinet koji je da mi nazovemo, da damo narudžbenicu, imat će vas otvoreno. Pa nije, nego moramo se pokazati kao dobri domaćini, jer ti vam ljudi, sami ste rekli, 27 godina dolazi. Jel me razumijete? Hoću, moja je želja, vidite, sve više i više dižemo rang u ovom gradu. Evo sad je Sarajevo film festival. Evo sad za ovaj vikend 3 velike manifestacije u ovom gradu ima. Ja ponavljam, ono se ismijavali meni, ja vićem 4. grad. I jesmo 4. grad. I svaki dan u ovom gradu treba biti nešto. Da ima, vi što ste rekli da je najpametniji igrač. Razumijete da ima on, da ima za mene sadržaja, za omladnu, za sve. Stvarno, pokušavamo sve i ja sam presretan i za ovaj Kengur kup koji će se održati ovog vikenda. I evo, ako i nađem vremena, znam da imam već zakazano za vikend. Dobro bi bilo u nedelju. Pokušat ću, znam da ima u nedelju ona boračka neka gore, gradišće. Znam da ima, meni je i subota i nedelja, ali ću u svakoj varijanti doći. Pogotovo kad ovaj mali igra. Mali igra, finale, Bulajić, Mak. Ja, to mu je brat. A ne, brat mu je Jan. Šta? Jan mu je brat. Kapitan reprezentacije. Znam sve bolan. On igra u nedelju, on će zatvoriti se, nadam, finale u nedelju u 4. Jel pazite me, može vas Bog i nagraditi ovo da možete biti, ali treba i biti pametan i igrač to. I nemoj me ovo sramoti da sam džaman. Nevjerovatno. Hvala vam. Djetkinje koje su bile prošle godine druge u državi. Mulić Berina i Sirćo Lela. Hvala vam, djeco. Ovdje je kapiten, mozak ekipe pionira. Ma kako ćeš biti mozaka tako mlad? U tom i je spravo. Čestitam. Da ga vidite šta radi na terenu, to je čudo od djeteta. Sad je u Vitezu bio turnir proglašen najboljim igračem. Ali njegov stariji sin, brat, već igra za to. Za reprezentaciju. Ustani klopče, gledajte, ima momka od 2 metra. On iskopće čola može vidjeti da se događa. Ali gradonačelniče, ne znam kako da shvati da samo radom se postiže rezultat. On kad imao te radne osobine, Bog zna gdje bi došao. I imamo Borču Malika, ja isto pionir, 2011. godište, nadamo se da će dostići visok nivo. I na kraju našeg izuzetnog trenera, profesora Muslić Arsa, koji je stvarno